Ata millionet penonsement kon. Blija du reat kavout ar c'hanoc'h ar mintinman, en ur bro non oa ket betro da vel a deni c'hoaz. Mad ar jetelo? Eus a c'henta a baouer zun dremenet e mam o pourmen etre tour, sker, banlek hag elian. A tu chantik justement, evit e chapelle ar vernik e banlek, assemblez gant Eric Ligiour, evit komz diom divarben a liam en eus gant ar Belarus. BAG de voneus eizio, dremavin me gant Emmanuel Pelé, seigneur raï barz ar strollad anvet Slivovica, kinig evo gantan tonioù deus ar balkanioù a cause evo ive deus ar festival Etnofolk et Centurion. Evit ar poen emon me rosporn evit ober un tamm tro kichen maner Kermini assemblez gant Elodie Signor, ale deux eta gant da bourmen var bali breiz. Salut, dit Elodie penonsement kon. Mon ara, a ganit? Mon ara mat kenan, a maman neuze e maner Kermini, petrae istor a l'erman. Alors, vekelare de Maner Kermini, mais Castel Kermini. Ah, Castel. Guire eten deus ur Maner, mais gwechal oa ur Rastel. Mat. Et seitek vet kanvet, oa ur Rastel, kavet ve roujou deus a l'er a ben afin, e oa ar Maner, et un tom deus ar Rastel très tout, quoi. Matri. Hag e jom ar Maner mekin, tout ar peurez o bezis ruget, pe chanchet de place, et neus droite ar Rastel, dave anvet Castel. Castel, matri. Da bioue. Prenez des baies de Dauville Hugen, Tudor Famil, din dans nous NSCI, dibawe zo ur pemvet den a zo de berz an NSCI ive, Ya. Tudor autant deus naonet. A petra ve gret ganto a man neuze? Meur a dra, veguet, ben a fin zo pem kevridigez a zo o implij a l'er. Ya. Digemeret ve arzourien, autant da labouat, da bleustri. Ya. Bezo ar actrice ie labourdouar o ga doujans deus an endro, maino labouad ga kezek pe ga azenet, maino chilou ouz a logot dal, hag eve digemeret neus a bep seurtud vid dont da labouad pe vid al labourdouar, pe vid an arzou, pe o liamma an daou. A deus peler ete an arzouriense neuze deus breiz, deus ar vro? Nous on ket resis, mais jonge ket din zo kemen o tont deus ar vro, main o tont deus bro France a bez, ben a fin. Da la rede? Tu zo o tont deus Marseille, tu dal deus Paris, tu dal bezo tri rande narbla. Autant d'amant? Autant d'amant. Matri hag ave loget? Hag e une loget, neus payet ve gate vid BA résidence o laboa d'amant. Gal ar on chom giz man un rand gamaz o plas, quoi, da oe goul gar gevridigez, ma jom plas peget. A penon zo deus kleve dan o deus a l'erman a zo kollet, da oe lar? Ya. Kollet. Ya, gwere an eke ken kouz, ken nevet. Alors, zur war zo bruderez dre o lerien 2, a var l'air an arzourien et treze, dre ar skolioù, o kas ar vrut, quoi. Ya, se tu a veb seurt. Ya. Da sagas eus tu lavar ebe ad perrenet a l'er gant tud ar vro, gant an dud a zo chom nepel. Alors, vid an arzourien nous on ket, me gwere e commençant muiad a la boat ga tud ar vro, ga kevridigechou, ga tier a regouz, tier tud an bechet, skolioù, autant neve, kreizenou tudi, zo ar bern tud autant a bep seurt. Ya. Te zo chom tal kichen a he? Pas froid, mais a ben nevet. Ya. Pega da oaz a zo artisan, Ya. da sagan eus betro da zon amant da la bourrat. Alors, barza Rastel neus ket labouret vid ar poen zo bet chantierou a stroll kentor vid ur traouigou bar Rastel, mais labouret neus barz un ti peogwir zo meur a di. Meur a zavadur? Ya, bar al l'er, a neus labouret war un tial. Matri. E ba Claire Villalon me gav din a oae da vele d'aneo war ur chanter deom de eul dustu. Monsonneur eo Anthony Meno. Un agloasso neus kouet e embregerez kariar. Ne labour nemet da renevezi ti eskoz.
agenta d'ober, skaz a tout un trau. A ben dibap, a gain vogouet ar memestra, ar wiskat. Pe, joinchou, hervez, stad ar main. Me pez vegoulet justu, az e glebor e l'air mon opaouez ten ar wiskat. Az e zer, am neket. Evit Anthony Meno emañ estreget ariez da savetei e breiz ar glad zo ie. An dud er vro a zo tostoralon nous armein hag ar saverdurioù koz. Pe zo important en gaout doujan sous ar bâtiment. Un dreus a signifie implij d'envejou naturel ar mu a possible. Pas vid d'ober chik a cheur, ze zo une question de glebor vige ben tiyer. D'envejou naturel vez implijet gant ar monsonneur. 13, pri, plus kanap, a raz evel just. Ar pal zo beva en un tillard. E barsal lojeiz e labour Anthony ie evit ober al leur, pe ar mogerioù. A labour benti zo pli jusqu'en kin gant amzer zo bebreiz, fel just. Hag ie un tu da gejag ar micherioù all. Alade menuger a tudal, a mos, mos vez kemet, bar egejou. Ur stumadur Micherel ne se liet Anthony evit dont d'ar veor monsonneur. Skoler du yezek e oa a rok. Ul labour plijus a oa me gout etrizek vloa noa bezom da chanch mecher. Gar vicherze e vang trao giz labour de meiz da skouer. A labour de rezorn. Hag al liestre ve gwelet tud just a war o jom rebel gar vicher. Penaos larfen. L'air me laket ar pen de labour, mais pas un daouarn. Gweleve vang trao di. Bon, gonom ni zo an diskloum. Digor un en, digor un nour vitoun dud. Labour zo. Ya labour zo a leun eo e implijamzer. Spin eus Anthony e vo muion a dud o tiba bar vichelman en amzer da zon. C'est une échappée coin Kermini, neuze. Amant eve aouzet traouye. Ya digemeret ve tud o tansal pe Miss Gwengolo zo bet ar festival hag eve digemeret ar strolad mouilri o kana e brezhoneg neus oa an teir o kana az o stol ar sakrament. Mar vad e oa plijus kenan. Ya Gwelet gant an er eus- gelc'h. Gwelet an eus Anthony a oa o labourad arrive ar chanter, pez Ya. ar chanter e oa an draze. Ar chantier a zo en tual deus an en hag e vo onzi, mi chans ben nebeut. Neuze da lavarede ouzpen e labour e neus un tid a gempen Ya. evidor. Ya, peadra d'ober. Peadra d'ober, ya. A gelet ar chikour an tammik? Klas 40, chikour pa c'hellant, pa on kat d'ober a pa meus amzer ie. Ya, Ya. vel petad a skouer. Gwen meus joinchou ouz ar voger. Ah, ne ket fall. Ouais, ne ket fall. Ya. Ar zon pase dom kroget ga penaos ar gwiskajou kanap a Matre. ra ouz ar mogerioù eve. Tout ce qui est dans ken davon da zansal, neue. Gant Ah kelc'h, non, je suis kelc'h an ean. Nu ar vugale, et je suis toute. ya, e chui. A girio ouzpen out skolerez diouiezek, Ya, pelzo out war ar vicher. ya pemzek pe fezek blaso. Ya, ne ket fall. Ya, dija. Ah, ne ket fall. Daouzagay e kavdit e ur vicher ne chanchet a ba oe pemzek vloa. Nous on ket a gant kad da larze, mais pemzek vloaz o kalz a ne ket kalz ie. Sur war e chanchet d'un tammik, qu'un ver zel an dud var ar skol. Ya. Damjouch neus ket kemen a fichans er skol ga tud ar vugale. Ah, ya, santout da rezandre. Ya, damjouch. Ya, pegur bremzo leorioù diver ben penaos zevel ar vugale a tout vekavet var internet a programmou neus toun dud a war gwelloc'h Ah, ya. vid tud o labourad bar skol. E men muur var da chouk? Ya, damjouch, ya. Ok. Ya, damjouch e torpenor Ah, ya. an deze. Ah. Hag ar vugale, dipan a ra deus ar blavechou, me gure e blavechou zo echange kalzik eve qu'un ver an emzal a tout. In de diesor da vera ie? Ya,
avec tout. Daostaken vous espérez que vous dibaban du yezegez gant ar gerent? Alors, ça pré brudere zo bet memestra war an du yezegez, peg a du yezbreiz, peg a diwan, peg ur bern tud ur bern klaskerien, zo ed war an da chenze. Au lakat varvel et kalz effet du sort vid ar glopen den emzevel tout vid deski yezoual war l'air adam jonge en anter deus un dud a zibab an du yezegez vid ze quoi vid penaos e c'hell servij do bugale pa vein brassor quoi. Ah, il y a vid deski ur yezal. M'avait fait son sneg, metrin avait fait monstra quoi. Hag an anteral a zo tost o c'halon memestra deus ar yez eve, deus yez ar vro. Très chance. Drevon na rien. Très chance. Daostaken an oioù un tammig digustum en dadlas? Digustum pas kemese, mais en oioù-kouz brochal. Zo de dendro deus ar riz. Ah, matrich. Moar vat te sonj deus a faire fanch a he ur pot bien a zo cham nepel deus amman. Nachet e oa bet an tilden, padal ne ket un an o digustum. Setu divera an afer gant Claire Villalon. Fanch a oa nemet ur babik e daouvil setek, me ma genoa ar goz e breiz. A blamour d'an dilden war an nen, ur zinred evit distag ar mad e anv. Lakaat un nen tilden war l'air o vogalen a zo diskouez e rank ar vogalen ze bez a distaget dre ar fri. An nen ne vez ket klevet da skouer e man blonsan. Apez a zo sur pa ne vez ket da dilden e ranker distaga an nen. Neuze et l'effet beza fanch. Apez an eket tombevet fanch. Da genta oa bet nachet an anno gant Marie ar boblans. A santet oa bet gant tiker kemper a ben ar fin. Si oaz oa bet nulet pe var mis goude gant les varn kemper, un desten lezen oa bet embanet, renabli a re ar sinou a o tret er skritur e France, ne oa ket an entilde e bars. Ben ar fin a les varn neus gret nemet senti deus c'her lizer hag a zo bet kaset gant minister ar justice, menin kedet pelloc'h, gelet o dije da skouer an avezout ou bet chanchet ar vonreiz evit an avezout ar yezou ranvro. O beur ar reuz an istor. Skoazelet eo keren fanch gant difenourien yeza sevenav dur ar vro. Politikerien breiz ar roulen ouz ministre ar justice chanch an desten, narede. E daouvil triwer oa bet divizet gant les varn roazon e relo an o fanch be an skrivet gant an dilden. Le procureur neus laret, tout a pez zo da hout yo a geon an entilde a zo galek peget a bezeus pev ar ger a zo e galek hag ave laket an entilde va c'hore, setu a bene yo klozet an traoù a mat pel zo. Me un doare teknik yo nemeken ni lak ie an drase var dachen an idantelez evit ar breton. Ar stourm evit fanch a zo deuet da vea en arwez evit sevenadur breiz. Veon ket peseurt dispar e lak an entileze da zon, nemet e penou technokratet zo marteze, me an draze ne ket. Se a ziskouez c'hoaz e mont po stourm evit traoù hag a zo pouezeus, pigre e touchouz personelez an dut, me ad l'effet bez a gounezet pel a zo. Bezo ur lezen hag ar lar ma ar yezou bihan pe ar yezou randrouel e bar se glad brochal, ne velon keperak dene, ve fe ket doujet deus ar yezou bihan. Al lezen molak oa sanset diskoulma ar guden, ben ar fin oa be censuret ar skrid gant ar ulzul bon reizel e daouvil un varnugen, ne ket echu ar stourmroaz. Salut di a reomp fanch hag e famil a Greiz Kalon. Eru edon bremañ e tigouer a c'hastel. Un tigouer elodi a zo un tammig souezus penons e ya endro. Bezo ur station météo zo bestaliet gate a gemer tout traoù ar météo glibor karver ar goulou ie, infrarouge, ultraviolet, a tout ze a zo kaset d'un urziater a zigas tout an titourouze dindan zon new. Neus be skignet d'ar zon new war l'air amman e bars. A da servich? Eh ben servij un dra ar zel vel jus. A dare?
hag ez ervich de ie da vera an tiguer. Ah ya, sais-tu? Ate on avait zmad a l'air ramant hag an diavez pugere rezive skol hermez gant da dlasat. Penons e tremen an traouen an doare fetis? Mon a ran bep gwen mintin, da c'hoat a zo kichen ar skol. Vid tout ar mintin vez, a neus ve labouret de trao en nature pe trao ar skol bemeiz. Aed ar bla. Aed ar bla. Matri. Penons oa de dit ar zonj se? Alors, gwelmoe de liou film divar benze, klen moa preg veze greze ba broiou North Europa. A neus ket pelzo, neus on eus prene d'an ti a zo just kichen ar c'hoat braz eve, a go velen ma bugale o c'hoari, a go pourmen bar c'hoat, meus gwel neu be a urus, quoi, bar c'hoat. Vid la ar gwirionne, voin commencen d'ave a squeeze, eve gar ar pezarin bar klas, tout me meustra, neus me jonge d'eve fe braou klask a chanch. Sais-tu? Un tommig ar c'hiz eo er marement klevet eve kalzik an deus an drai. Ya, muia zo, ya. Daouek kaout un diplom pe bez a stumet pe... Alors, stumadurioù zo, mais n'ink e peiet gant deskadurez stad. Just, neus eve fe deus ma chakot. Me meus ket gweet, peogwir moarc'hant ar c'houd hag an e plije din davat a rog nem lansa barz stumadurioù. Neus meus ket meret on preste de leorioù bal levraouek a tout furchet d'un temps. Hag eteus a ben velse. Hag an deud a ben pas d'or ar pez a rand be pred. Mais ya da jonjal stalioù zo tout. A daoust hag e ken a ketus ar vugale hermez? A ketu sor ar vugale, hag e kemeron pers, peogwir e c'hellon fival, chanchara an dar an prejou ie etre an dud deut a zo am hag ar vugale, pa mo din an ar glaou, ma tout dud din an ar glaou. C'est zo skler. Et neus e megavneu ya a ketu sor hag miglior e bars, quoi. Matri, et ben megavnino de chance que d'or skol e rezevel dout. Trigar edit Elodie ken ur vechal gant tijadur, a bremañ elos kan ar goz gant telo evit loden ar zon erez. Ah, c'est tu et Centurion, Agathe kevet emeus Emmanuel Pelé. Penons mankon, Emmanuel? Monara. Madame Trau? C'est tu seniarez barzor strolad en Slivovica. Hag a gustum seni sonerez deus ar balkonioù dristol. A klevet evo ar c'honor tuchantik. Mais d'ailleurs, il me semble gouz plec'hemont maman, Emmanuel. Aze maom e Centurion e ti Guy Fabienne. Aze o l'air degemer ar zourien. Aze an ar zourien a zo boaz da zon evit labourat amañ. Ze galer om chomen di benzun, un nebeut devechou. Hag evit pleustri. L'air dibar evit pleustri amañ. Ya, setu. Bravo, Boris Pontus. Ya, evit ar strolat eo dreist evit pleustri. Tezo ez allié deus ur gevredigez, pas par hasard. Hag a zo stelle d'amañ e Centurion, o zet ver Bern Traoù gant oc'h a ed ar bloaz, met dreistol ur festival an vet etnofolk. Petra ar festival se? Neus e etnofolk a zo festival sonerez. Neus e don ara ur bern strolajou deus ar bet a bez, evit seni. Neus e... Setu emañ o ton a vechou o deus nemet un deziat hag e broral hag e ma e Centurion. Puis da skouer a bla paset be o astrolajou deus Marocco, deus Tunisia, deus ar Réunion, deus Polonia, deus Cuba, deus Burkina Faso. Penaos e rit evit dibab ar astrolajou? Fabienne a ravardro ar astrolajou. Neus e vicher eo. Neus e mon ara da glask, da furchal hag dre force e anavez ur bern strolajou, neus e pedet an ur sapre labour eo. Ya, setu en laouzadur. Neket strolajou a zo brudet kalz ar moa ervro? N'emañ ket, setu a pez a zo pouezus evit diom eo ur festival da lakat penaos strolajou neve. Strolajou ninket an avezet amañ, mais strolajou ave a zon bet a bez ben ar fin. Hag a bep seurt sonerez, ur festival World Music ben ar fin? Ya, setu. Ya, setu. Hag pegoulz e dalc'het ar festival neuze? Alors, hervez ar blavechou, ne kedez derel un deziat davat, neus e ar blamañ evo ar c'hwer 16 eiz a viz even. A viz even. Ya, setu. Neus e pouezuze evit diom kaout an deziat, a-rok tout ar festivalioù, kregi amañ, ya. A daoust hag e c'helez lavardin an ur strolad hag a vo golet ar blamañ? Ya, ar blamañ evo
d'asquer bechodrome, ur strolat brudé d'avoir et vitseni tonniou avro reter. Ja. Neuze don a raio ur bern strolajou e al o ton Deus ar bed d'abez, deus Rajdastan, deus Italia, d'asquer. Puis jusqu'à hag a lec'h a zo brav ie l'er maestel festival. Gretve e troizol neuze kichen ar ster. Ja, ster en isol. Ster en isol, ja. Hag e vestaliet un denten vraz, gant an amzer ne ket a tau. Neuze din don an delten e relom degemer eiskanden. Eiskanden, ja. Ja. Pas tri devez neuze. E pat tri devez, se zo un dra neve. Ja. Pegur a rok, kroget e oam e daouvil seitek. Hag e veze gret nemet un devez. Un devez. Me labourustre oa, Ja. da sevel da lakaton delten hag da aouza a l'air. A neuze on ez di babet kanderel ober un nebeut defechou. Ja. Neuze dar gwener noz eve son adegou, sadorn ie, hag ur bal folk ave gret dibawe d'Arzul, ja, dibawe var l'ene. Matre daoust hag gant da strolat Slivovica peus betro da zeni ar festival. Non eus ket gret. Pas c'hoaz? Pas c'hoaz, pegur eo diez a war aouza hag seni. Setu da seni. E ben, m'en just un euze da gelaou un ton gant da strolat Slivovica, gant un ton deus bro Makedonia hag a zo anvet ousti baba, c'est une euze Slivovica.
Guchamenu Emmanuel de Debra Gandar. Lardinta Petra Dalv en Anno Slivovica. Slivovica, zo Anno en Evaj, Gret Grande Prune, hag ave kavet elerioù disanvel e broioù arreter, din don annoioù disanvel. Neuze vidion, on eus voilà, dalret Slivovica. Alors, Tom expérit d'ar fest, ar gwell, gant ar zonerez avec Gret Grandar. Penaos e kroget dans l'aventure se aboué Pegoul, se mor au Seni assemblés. Alors, et Penkenta, on a kroget da Zeni, pelzo déjà, gant mignonnet. Nous e kroget on eus gant ur bern tonioù disanvel. Pegure oam o ton deus bedou sonerez disanvel. Lod a rai fes noz, lod a oan o teski seni, hag me oan o seni en ur la seni. Nous e oa traoù disanvel. A tamm, penaos tu do a zo et kuit, pegur o doa labourioù, pe ur bern traoù ober war droar vugale, hag a re a chome, a oa dedenetre gant sonerez broioù arreter. A Fabienne a oa just o tistreiñ deus bro Pologne, gant ur valizen leun a tonioù disanvel, hag neuze oa be ez diom lansant traoù. Hag en rolet o peus ur bladen e daouvil triwer? Ya, c'est tu et Bro-Pologne. Et Bro-Pologne. Penaos taour bet de Bro-Pologne, évidemment. Alors, penaos mignonnet on eus a ze dre Fabienne, on eus kelzik a mignonnet bremañ. A neuze eno eve mourek hag a ravardro ar zon, hag e oa dedenet evit degemer ar anom. Hag e gise oam speret ar vro, hag e oa be plijustre da en rola. Alors, ça prend aventure, c'est vrai. A youch a dalv e brezonnek diomdei. Diomdei, c'est tu. E breiz bezo o c'haner, zo deud a ben en un doare diba da veska sonerez ar vro gant sonerez arreter, Eric Marchand, il va juste gant taraf de Karen Sebes, c'est une neuze boestandiel. C'est-tu sonerez a fesson. Lardinta Emmanuel, Petra e raktresou vid ar blamant e vid d'astrolat Slivovica. Ur bern raktresou on eus, ya, c'est-tu ma movon da Zeni a Kouta e Erdeven. Ya. E ma movon d'ober Lodengenta son adek Chantel. Neuze vidion
pesmeltra evidion pegur mawenet gantan, di ba wepel, neuze la wentre d'oberze. Et concerné, ya concerné juste. Ya c'est tu actrice oual, Seni Kichen Roison, agon neus actrice p mon hébro Belgia p Ménéchou, c'est tu d'Asie. Ouais, c'est tu ya précis c'est vidéo. Gant ar gevredigues pas par hasard, et osé dans le Bremaik ar festival Ennofolk, mais Ederblo osé travail gant ar. Ya, c'est tu en eus dao fechnoz kanet nemeken, on vet kan hag a vodalret en naou varnugen a vizmeur sarblamant, hag ur fechnoz fechtaler, hag a vodalret en man, Hermès, trodro dans tantat, ya, c'est tu Hermès. Ya, c'est tu. Poésie et ouais, évidemment, la cad qui est centurion d'Afival, entends? Ya, c'est tu. Rouen en eus la cad bué, Hervro, hag Bern tu da Yulvat en eus, hag ces autres dreist, ya. Santé des vés amont Hervro de spérer une tomique d'Issinvel, une tomique underground, l'arfen. Qu'est-ce que tu dis? Ya, c'est tu. Peso, PV fait vite, Kentor est vite en ethnofolk. Après sa zodiez et au lacat tendu d'Azon, pégur Oberer Festival da Square var Armez. Ya. Nekedez atao. Neuze klaskom dioren ar geverdigues a lacat muormu adud d'Azon basanturion var Armez. Ya. Duit tudou et Duit betek centurion. Ya, c'est tu. Bern Traoiseau. Merci dit, Emmanuel. Merci dit. Bijadu Rebet. Aget kavet devor et fin dans la badet quand on tourne de Spolonia en tellement. C'est une usée, mon bon d'Alcavout, Goulwena. Salut dit Eric Pénonce Mancon. Matré. Mon ramad. Ja. Dastagan et Rélis Lavaredine et Peller Mom à Petraillard Chapelle. Anzo banalek paspel de ce Kernel, Kernevel, en ma chapelle à Galec Vélar Véronique, battu d'Arvo Vélar Vernic, puis Guern tel Kichen. Ja. Chapelle Azo Bézé, Varler Brézel Ali, Azo Spontus par Vro. Ja. À Amant et chapelle Gantrao Brau et Barst à la Rédé Sablière à toute Gantrao Antomique Dru puis Varler Brézel Spontus dans son genre de ma rende à Chu gant Anzirioufal ou Abet quoi c'est tu. Matré de étés au pot d'Arvro. Ah ya mais au pot d'Arvro pas de Zartercé mais au Cantor de ce Talkichensker mais au pot d'Arvro mais c'est tu. Adi meze neuze gant ur vaouez de Bélarus. Ya. Zénier. Ya c'est tu de Bélarus. Bélarus. C'est tu Bélarus. C'est tu. Pénonce au poiquet d'Anaudégues. Ah ouais, une histoire, mais ouais, bah, round, pour même grand million de dim, à bah, stal leriou, à plar, au clasque, plarion, au classe titourou des verben avavreis, à plar, à stal leriou, et au nitra, neus obet au chicourneil, c'est-tu, varler, bah, on bet d'avelnei, bah, Bélarus, puis Robert stage, tu m'as dur, Galec, ma fodor, c'est-tu, bah, Scoulver, à Varler, on bet d'avelnei, Meuravèche, à Varler, c'est-tu. Crogué dans l'histoire, et c'est-tu, crogué dans l'histoire, Dauvugel, c'est-tu, et au Chambarvro, vraiment, dis-moi, Dauville Heiz, il y a cassé d'un œil, bété gamon. Ya, c'est-tu. Pesseur doit broé, Bélarus. Alors, Mélaro et Orvro, étré. Puis Chine étré, bro Pologne, bro Ukraine, bro Lituania, bro Lettonie, bro Russia, qui juste, nes Orvro et Barzan Douarou, ne ce qui est moins de monde d'Armour. Orvro, Azobet, Dindan, Galut, Lituanie, puis Pologne, avoir l'air Russie. Nes sans doute, au Yatud, Véchou et Ster des gouttes plaire oyer erfin quoi si tu. Justement nos veza toast skemen à vroyou, bevenu gant kemen à vroyou d'astagan neuzer zevenadur dei. Ya, alors zevenadur azo slavek hein, belarusek zo hier yé slavek azo tampedam et très rusek à polonec. Nos erfin tut Bélarus n'est qu'ester des comprennent vers l'air à deski polonec puis guer ariez au toswar. Mais mestra et ariez
Vescrivet gant l'alphabet cyrillique qui s'aréal. Mais à Rézé, zobéié, pas d'ormaré, dindan pesor mode gouvernement de Fodor, Lituanie à Pologne, donc en bochat zobé catholique, pe kentor uniat, dans la rédé à rite orthodoxe, mais dindan ar pape, mais mestra quoi. Nos sézo arvro, il y a été mais la roue ar catholique, tag en orthodoxe, ma Fodor. A trop eus bet a zeski un tammigariez? Alors, pas kemenze, puis bon, ouspen famille magrouek zo cantor rusek, c'est zo tud da zo diguet de Barvro, Villabourg. Bon, magrouek neus desket belarusek baskoul, hein, mestra. Androz neus servit dei vers l'air justement de vie discon polonek. Ja, puis neus serfin vitiv nekebe stert vers l'air deski polonek, puis wa zo kalsgeriou a zo belarusek, a zo mesmo de vie ar polonek. Kaji triblasso et krog ar Brezel et tre Ukraine à Russia, peseur sel a zo gant Bélarussie. Bélarussie, me songe ben dud zo triste. Figure et peuple Russie, peuple Ukraine, à peuple Bélarus, au peuple ou à tribreur ma Fodor quoi. Nos calstudier, nos familiou, bro. Alors Bélarus n'est qu'ébet cassé de soudardet Bélarus mais mestra Ukraine, mais soudardet Russie zo et da Ukraine dré ar Bélarus quoi. Agar président Alexandre Loukachenko mais mestra zo tost ouz pesor mode Poutine me Fodor. Et mon mouvement du sud a gila au testeni Jérémy Kostiou a zo ar podiawang bet meur avech en Ukraine a ba wipen kenta ar Brezel. Chete amant, Jérémy Kostiou. Ur breat, harantalben en Ukraina. Avec goubir ur labour d'engarour a yulvat. Saut qu'on en histoire eo ar maradour levrieux. Deus an nel brezel bet surtout, I famille zobes kouet geutan. Pas au kroget an darvodou en Ukraina, trao kour zo de edendro. Touez va famille, meus daou gourdountoun din a zo bet lazet pa d'an el brezel bet, unan an ezo zo bet fuzuliet zo ken gant an amantet. Vaz ut goude ar brezel o deus bevet e bas barekenou koad e Brest, hag ben a fin e felan ar mem astra irion deiz en Ukraina, da la veredeo din me en Europa, en eo an dra hag n'er da santi. Zeus ar redi bennak da gemer pers ma c'heller a blamour aze zeus anno se difen meniochou hag ie difen poblou hag zo en arvar hag zeus moyen savetei tut mod pevot. Terguer eo bet duze. I treu a in arvro deus ar ornog beteg ar reter. Deus an ors beteg ar sug gant iwen a du hag iwez kamant merket. Aze o skrivet volontaire da la radio den a yulvat. Hag evel se evez om dioustu gwelet evel estranjourien deuet da chikour hag evel se o esor yet de om bez a digimeren mad hag an dud a c'hell kompren ne gomzon kedrere d'ar yez. En ur roain bouet diadeu pe louzou da reo doez emeu, en eus sarpot yaouank risket i vu e meustra. Ave just meus bevet kalz traoù, hag ave chou traoù, ave just fromus, hag pa vezer varantalben a ze orei bouet d'an dud o deus ezoum an ezo hag gant bombezenou kweza e kichen an trouz a gal hag ya an dra an tomeg dispicial. Pel deus an tarzadennou irio met tost dre ar speret. Nez i son chet Jérémy Kostiou en Ukrainiz hag i vignonet chomet duze, roant en deus distrein en Ukraina avec ken derel da roen i chekour. Petra zongez Eric deus testeni Jérémy a reon eus klevet? Mais un dra esclamus, hein, puis da o chikour an dut ar brezelze zo be spontus, mais meus len d'herbe le monde, l'eau de tud da lar zo 1 million na dut zo be lankevilar l'arrête ma Fodor, mais cassé de bon hospital, Petra Mossen a soudardet a tudier justement gis eus gret Jérémy, tu d'arvro quoi. An ver estut deus bro Ukraine pe deus Russie, komzet eus ganto deus ar Brezel? Sterde, vraiment, dristol vitud bro Ukraine a zo diguet Barvro, pe gerier zo be kaset kuit, vraiment zo on toul, vilar virion, na zo etre tud bro Russie, a tud Ukraine. C'est stert
même ce qu'on d'avant d'un tube éventuel, enfin, avec choses au travail, au stern de la comprendre, évidemment, tu de Brofrance. Ja, Anvers est tu de Zandaoudis. Mais à nous, étudié, famille Maghrek, bon, à Régouz, au Cantor, aux Zaouz en télé, au Trao, Tos, Bro Russie, à Rayong, au Cantor, au vent vers Internet, vers Chadenou, Telegram, Ganantual, quoi. Penons et Gavdit, et comzé des arbrezel, Ganar Mediaou et Brochal. Vidim ve display de mat tout en histoire zo bet babrouyouzé azo en histoire azo bestert et pas de Brésil ve la kentor la renquetu en Ukraine mais zo ene par Brésil ma fodor mais daoé comprenne zo hors Brésil di bois daouville pevarzek vers l'air pezo diguit Maïdan à voir Brésil Donbass quoi n'est que ken sim ma fodor giz vechou Guel Bontelli quoi. Donc j'ai dao justement matreuse len l'eriou len les négocier à tout arpez obescrivé dans tube éventuel à mes obé feuquet mais dans sort de russophobie obé t'es pas dormaré l'eau de orchestrou de Rwanda de enquête d'Arwariou Pesso Roari Tchekhov pigure ou écrivé tes russec quoi. Et Dibuel Penabel Dibuel quoi c'est tu. Eulia Rezados tarfeza Juarez. Bah pigure mestra l'oden de mas famille au Badus, Salichou et enfin vidim et puisus goutte d'Ostagan, Mazutker, d'Asquer, à El Tremen en Ars, Vimond d'Avel, Magouek à Mabugel et me fodor quoi. C'est tu quoi. Ja comprendre. Tes scolaires du Yezek et Esker, d'Ostagan avait comzé des arbrezel quand a Vugale, d'Ostagan avait display de Trauzo Deo. Arbrezel non, musqué précal zo Androsson, Yezo Revin, mais zo Escoulvam quoi. Ria Wankin. Non. Mais comme ça reste Belarus. Alors, il y a, mais ma chacot justement leur matrioshka à zo brau, à zo léor à zo Betroit et Branek en Irvinen Vras. C'est tu en histoire brudet Kenken. Alors pas Belarus, enfin Belarus et brudet, mais Brou Russie tout dans le trau quoi. Marclas zo Hugen matrioshka, matresse tu vis bugalé Marclas un drap boutine ou traumos. On a fait tout d'accord de match. Il y a Meusgret et Blini, qui est Krampus mais Blini, gant les ribot, puis Belarus, Vegret Krampus, gant Kéfir, n'est que les ribot, mais tant pendant mes mesmot. Des gars, ça reste en tant que Arzevena Dursi. C'est tu. Ma très belle truc arrivera. Merci, Bras. Spasiba, Gizvelar. Spasiba, c'est tu. Kenervechal, ne sais. Agemom du stu, au vent d'Akavou Dian Erlé, évidemment, Neve de Atachef. Ata begulipus a begu figus irio, zo malvarnon gouzout arpez a vo fardet din gant tangi gant arpez meus diga sedeon. Goulourdren potimarron. Atachef. Salut, monara. Matri. Tangi a goulourdren a meus diga sedet az oton deus gwalbel, de Japon moton, hag e anoz oton deus ar japonek kouri kabocha. Apeza dalvez, potirongel, a tuzo debris na crise. Zé d'ar équipé. Attends, mébé, de reyarin e liou azia deon endro. A drebet vo peptra. Krochen, boueden. Ne, Petra et en op et en oyou d'ar équipé. C'est tu gré de voir Zouben, potimarron, lescoco, curry à Kinyen. Rostet voir forn, potimarron, gant, louzawen, argalon. A croisigou. Matri. Daudei. Trochet voement. Ok. Un anterini d'avia rosted en ial erzouben. Celle. On a rabra organin celle. Attends, moubi on a une vidar zouben da genta. Adahoude, là qu'êtes vous Petra Badour, Normena Guissé Dour. Pegemen Dawigen centilitres l'escoco, Dawigen centilitres azur. Ok. C'est-tu. La cadantan dinan. A vraiment vos laquets d'olen à curry. Curry. À l'osquet d'aboira. A war l'air vos trochedement vite be a roster der forn.
a vraiment vo laket spisou louzaouen ar galon a croisigou. Gise, travar. Travar. Un tamolen. Hag an eoul, he. Hag an eoul. A lakez mosse, force penons neskul kekrin. Ok, c'est tu. Ouais, madé. Eoul peta eo, eoul olives. Olives. Ok. A barforn, a zo tom bremañ. Kant pevaru genderez, pad un an terreur vez. A rinien mar plich. Di blusket vo. A laket bar souben. Hop. C'est tu. A goudeze peta vo gret, na Tanguy. A bremañ vo friket ar zouben. Ok. Gant ar frikerez. Ah, Tanguy, labo brao, gourchemenno. Trugar e bras. Un brao, ouais. Adam Jon, j'ai l'épousillé. T'en vas au moyen d'Aubin? T'en veux des veaux. Un teuzer. Douce. Temzet. Malé. Dovedor au Bernay. Arziz un azo evo kinigedor ur an neve deus an euliad atachef. Kimi a di ar eom tal kichen len rosporden l'er dibar evit ober treuioù bale. Ya a di da c'houzout eo beo kenan ar bio lieseurt edamant gelet ar rier da skouer kej hag an widi kors pe gant spilienou tinval hag a zo ur wen nadozioer. Ki doue posuk Hag me ez eo. gweste vichez da vuezi pour menadennou. Marteze a war, ya, preston. Ma den tont son erez evide chui marteze. Sur anneke marteze ad kavom ar strolat Slivovitsa gant tonioù deus reter Europa. Ken ar zunouton mignonnet, poko trouz, Kenavo.